Clear to te chibai levek ule tuntruma chuan khovel mun ranga thil thlengte kan ranta lang le don ani July ni somni pakhat khan Arunachal Pradesh Kamble district Pakhat Chuan anu pui chu chempuin natakin asata hetia sa nu hian asatu apasal chu thotan ni khan thia mo ani thu police te chuan an soya ruangan mu hi aming chu pekmir kasa ania arong an mona mon hi anupui yajik pui pakmir July ni somni pakhata asa na muna tanga lavak lo thingtlang kho pakhat repari muna ani report in tarlandanin kasa hian anupui hi chemne na bein alua le ataksa te nasataka sa nuwa ram noya akalsan ani Yajik hui pakmiri hi apasalina kalsan no hian vanei thak takin athilaw lawa tuna hian damdo ina enkolmek ani ti chuan July ni somni pahni khan kutor tu Nula Pakhat Chuan police complain atheluta afarno chuna sataka kutlak ani wangin kasa chunga na thiang pera remna le koturin police te angen ani hemi nu hian poi khoi tu chu police ten anjong hala hetia police ten anjon hian anupui kutlak tu ka sa chu thin an muta ani hemi nu hian thunei tu te chuan investigation te tin he tol thana in nam noi hi an chui zui le mek ani panina chuan tlangwal pakhatina bial nu arin lel chungchang hi ani Bangladesh cheng tlangwal Pakhat Chuan abial lu chan chin rin hel deuh ane wangin a han chui chianga abial lu du tak chuan bidang pangang mut nen alo kopti are chuak ta ani ril runa le thin rim taka omin ubalak nge atuma abial nu chaste jong chuakin thil omdan asoi pui veka eng tlangwal dang te po hi anril ru anatlom le timual po antum zuita rem anrot hota ani tichon he tlangwal hian abial no chu thingpui dor changkang taka achol puya anin kodun real lai chuan abial pa du tak mi panga zet chu inthurualin anlo lut ta thut maya nula chu an rondin huala an cho chal zuita ani he nula hi zak le a mangai na semzai thin dang te ang pokin soitu reng a hrelo a trak pur moya abial pate hian nulain mangai bia thu alandan chu amalte tein an soi thia bok video in an cover thapa social media lama an bordar zui boka he nula hi alar zui le hetiang hi thilthar anilawa athling zau to ani Pathumna chuan Bangladesh jet fighter tla a thil danglam tak thleng hi ani Bangladesh Zirtirtu pakhatina an school no pangte chunga thil ti hian mi te thinlung anein an mitui atitla hial mai Sikul Zirtirtu Maherin Chowdhury chu milestone school Dhaka thona tlain adel chiat ta ka wanga nunna lu tak chan ta kha ania country dangin thona tlawang khan mi somthum lai thin mi za somsari te mewin liam an tuarani kha khati lai khan sikul le avel chu mei alin atom lup ani ber maya he zirti tunu hi a sikul no pangte tran puin mei alkara azong lot mia mai ma se mehring pa ngai theina le thil ti theina dang lambik nei talo chu asil fente Meyal Chuan akang veta nual boka mase kirzai reng arel thelo ani apasal ngei point cholsan to turin angen ngoi chung point he Zirtirtu nu hian nung tolzai arel lawa heng te hi ka fa te tho an nia sin tin athok top trak thlengin asikul no pangte channan anun na lo tak chu ahlanta ani meheren hi English Zirtirtu ania aboral hian afate panhile apasal atlak lelve ngoi chu akalsan ani hen hoisen le mangai na dik tak in lungpu thilti hian ramchung le rampon a ria piang te thinlung atinain
an mit tui atitlana sa hle palina chuan Russia kho chak lampang lernging na sa tekina asoi chungchang hi ani July ni somthum sang ni somni panga jinga khan Russia kho chak lam Kamchata Peninsula chu lernging na tak 8.8 magnitude ta na in asoya thile liam anomom triat alanilo he lernging rap lak takhian Pacific Ocean marlama tsunami na tak asiam ngei tura ngai ani wangin Japan Chile le Hawaii tuipui kama chengte chu inra ring tura riat tir anni he lernging in tifon siam tur hi atlem pera metar khatatanga metar thum in kara sang ni turin mithiam te chuan an soiloka chu wangin longa jin mi te po arang lama helai mun tan chiat san wat turin riat tirna an ti chuak bok pangana chuan tunlai khovel thiam na chok boi tu mammi chungchang hi ani thlaka kan mo basiri mammi anti hi kumsang ka jako som pakwa khan Egypt Rama Valley of the Kings a Howard Carter John amochoka he mammi hi aming athang chak le achan chu scientist John align in wrappings atop na pon hi an phel ngam lo wang ani ber an rin dan chuan tun lai thiam na mang poin he line in wrappings hi ani dan pa ngai ang takin an da let thei to don lo ani mummification mishing thi to troi thei lo tura song bolna ti tur hian thiam na sang tak nei angaya basari mammi hi kumsang ni zathum chuanga upa nia chut ania align in wrappings hi achiat lo nan scientist chuan CT scan le x-ray mangin an en fia thin an riat chodan chuan basiri hi miwan tlang taknin athi hun lai vel khan fitnga le in chinga vela sang ani basiri mammi ming hi chiang taka zialan ani lawa a thlan chunga thujiak pakhat atang chuan basiri emo neno ti mingpu ani thei ma se scientist chuan an na chiangam lawa arem chang jok ming an putti tamai ani parukna chuan junior doctor aduti laya amut hilawanga damdoina thina thleng chungchang hi ani merut khopuya sarkar damdoina junior doctor pakhat chu duty hour amut hilawangin thina athlenga he doctor hi suspend ngal ani he doctor hi chera amutluwa he tila hian motor accident awanga liam tur chu damdoina hian anron troya doctor hi kaitho antum chuan ahar lei thei lok lawa hemi chung hian liam tur chu athi chuakna salu tuka wangin aloboral manta ani he thil thleng hian in hnialna achok chuakna sa hlea mi tam takin he thina thlenga hian doctor duty lai alo muthilwang ani antia femna lian jok muturin an phut ani he tila hian junior doctor te hi azona da ka somsari pani zet an duty thina wangin an ha tong khonga chawlu ta wangin alo mu hil nia ngai han tam hle suspend me chu ama coin ator don wangin femna nep te uzok pek an phut thung pasarina chuan Yamen Rama Indian nurse ti hlum tura thutluk nan siam pel vekto an thul le chungchang hi ani Yamen ami thawanga thi tura ti Indian nurse nimisa priya shrimna chu nupkir ani ti Indian Grand Mufti Kathanpuram AP Abu Bakar Muslayar chuan asoinin news agency ANI in atarlang priya hi July ni somparuka tilum tura ti kha ani to Grand Mufti AP Abu Bakar Muslayar ain rola nasataka abesak nuwa Yemeni thunei tu te chuan angen na chu pomin ahun thlenma nia ahun hi son ani a office chuan Yemeni khopui sana a mi poimo rual thu khomin priya thi tura ti na hi an paita niin apuanga ama hun tur lo son to nimisa priya ti lum tura thuthluk na chu thul ania
sana mi poimo rol thu khom chuan ama a hun an san to thi tura remna chu thullen turin an ti ta ani tin office hian an puang ani ti enai chuan atar lang priyai fanu kum som pathum mi misel le apasal thomas te chuan yamen thleng to in Indian Christian Evangelist K.A. Paul Zamin hauthi thunei tu te hna chu ani theina turin an ngen don ani news agency PTI in video ti chua Michelle hian kamhangai cheu nu tia Malayam le saptonga asoilai alanga atak ani nge MT ero riat anilo karmasa ti lama khan Ministry of External Affairs MEA chuan priyai le achung te chu athei ang anga anpui thu le Indian sarkar hian athian tha sarkar po thu boya hian enroll theina aneya enroll phalsak turangen thu asoi Indian Grand Mufti Kanthapuram AP Abu Bakar Muslayar ahi July ni somparuka priyai ti lum tura ti to son theina na beitu le lotlin puitu ania Grand Mufti in thuchwa ansiama India in Yamena palai panga ati thei tok pialama nasatakin abeiti antarlang India hian tun malama po Gulf ramle ramdanga po thillo mom tak tak alonor chok to thina Yemen hi India in palai manga ado theinain topchin aneya hei hi keini kanin rol atulna anita ani tin asoi priyai hian Yemeni Talal Abdo Madia July sangni sombasaria atha wangin thiamlo chantir ania kumsangni somni pathum khan hauthi sarkar Supreme Judicial Council chuan ashimna tura anti chu kaltlang pui tura ti in bel adil na chu annol saka thi tura shemna pek ni in July in som paruk sangni som ni panga a thi tura ruaman ani Yemena Muslim dana athina pumpel tur hian amitha chungte hna hian zangna domna thatok tak apek angaya hemi tur hian achungte le ama khongai tu te po antang lea sumpo tam tham tak antuak man ani ole thil tu te voina tan chun khatichin khanile phot sela ka video te ingai na zong ani chon ka channel te milo subscribe sak ula like le share milo pek sak don nia